Mwakene yo 2010 katiba enjeru na ira yethire kireta thirikari cia matora. Thirikari ciambirire kuruta ngwe mwakene yo 2013 na nende miaka 13 nyuma ya thirikari 47 kuthirike ya nthigurune ya Kenya. Untuboni bwethire bukireta mainya na kinya witina mbere ndene ya matora ine kuthirite nya kwina mawiya ira yanite na thirikari ubure ungumania na kinya utumini bothoku bwa mbesa na imwikare makinyo kinyila kari baraba batire kuthira bakinyelwa ni utungatabo. Utubaru wari kiri mubango yo warwe siasa tuketha twikara nthino wari MCA watene wabogete Isimwirigi Karinga na mubiashara Jeko Mantile kenda kualelia miaka 13 nyumene thirikari cia matora cithirite ikiguna akari atia na kinya mawi yara yethirite ikiyania cyo na kinya ne ata Kenya babatire kwithira betungatirwa kenda otira ne bakuguneka nkuruki kumania na thirikari cia matora na ikyo tukubarware tokure maoni yaku ne yariko yoro ria urutigwe ba thirikari cia county maoni yaku ne yariko yoro ria urutigwe ba thirikari cia county miaka 13 nyumene rania na batukulukira 2357 namba yetu SMS na kinya gri mutandao yetu Facebook na wethira okera ba tuna kedra nkithoma ntumiri cia kuora twitana mbere na nteto cietu yani tukudhuranite kiri nteto cia weru utukoborwari munini wa speaker mbunge ya Meru na mutongedi wa Baraka ikuria mbunge wa Manyata wikirwo mpene bakiwa na kunjira ndwa ntere cia mbere Muciumo kuma Kajuki yamba ng'ombe kuthetera Kioto bakiwa mwana wona atere otoro kama itini ngari ya ambulance. Ora wari gavana wa Meru Peter Munya kure thirikari na kure ya baraba yirwe ng'ombe cio ntere cia tiania nembe. Twaguretera gichunji kebile kironoro mwanya inya yogai bomainya. Hagwa tuone kinteto chewaro the momona to madhido ne pirete Richard nani Mutembe Edward. Mutongeri wa Baraka imbunge ne ya county ya Meru na munini wa speaker ndene ya bunge umwendali ne baurite Rwangiro Wanthikeri wekira mpene mu bunge wa Manyata agitonga mukonji wakiwa no kunjira ndwa mwabiriro nayo kiumiki ni kumire ndwa atika biashara ba Meru na bambere thokone ya Siagagondwera yatira bainge ba biashara baita la asara nyuma ya biashara cio kuthirikithu na bainge kuthira betiwa na ngurario kaite no kwa MCA wa Kithimo ndithile na kathite ngavana Meru mutuma twethinge no tuba kuliungira a biashara bau utugikare na utwachikinya ni MC wa Kithimo Ndithiro kathite tagarira ngabana wa Meru mutuma twethingia aregoro arariongere ntereche cia Kagwembu ara kwithite ukujiri makarika ja Embu na Meru kwithira bakirwa gatigati kaona winyangia bune na bwa kujirwa mono biashara ne ciao migambo era ithirite kigwato mbaru ni bamwe batongere ja Meru bakiugo mukenya atikumakane umite ntereriko na bati kwithira no uruba kuthithia biashara antu onde kiri mongo juju jwa Kenya na kaomba kumiti antu ba Meru so ingwanda chokere ngavana nkabo nyingi mno na mwere thank you no ntu bwa initiative no ntu leaders they are there kenda bambo kari antu bao. I want to request our good friends kuma Rotero Siakago endapo kathithiria Meru nyama bumenye investment babwe mukayuyu enu bwendagia yutubutethagia yutumbo butethia butena antu baburira inkobera na baibatige kuthenia antu betu no muntu ena haki ya kuritira biashara ara abwirite kuritira ya kurima munda ara abwirite kurimira no twinthe turi antu ba Kenya kingia Meru barabara ntere chembu ne boritwe kwebana na siasa cha matura jana uembu buru mandu ya siasa sembu werekane ayo kenda tuminyake siasa bukurirwa kana ni mantu yange yayo kana ni indo cia biashara wakuongera MC Wanjia mwendali na MC Idre ni borotete mubunge wa mbere no thigitonga mukonji ni kiria bakuwa ni wewe thirite akiunjira antu baembu bethira bakirwa na Meru na ndi bakiuria ndwangi chonde chokaria kwithira chikejukiria mukonji tagarera kiwatho bakiuga na batiko gwato na kurita report kirwangirwa DCI other incitement yembe kugete antu bembu pikipiki iriyo pikipiki cheyo iyeta kwendwa Meru
na eu ni incitement embe no ndo mwashuma mukunji to amuri na market ya pikipiki ire ndene ya Meru kwende pikipiki cha wamba atitwaeleza nabatiri ku record statement na mpwe sana na ka arrested answer to those queries awe mbia ici akinsite no ketho kwe bonda bonda ako meici ya wembu yeta kwendwa Meru na batiri kwethwa reportete kibitengo bya police utumia kuwa police bakamate ya Meru bete hapo muthie MCR no rete kiama kia DCP guchumeria na kuga mukoji najo kirwetagaria akiwa kiama iki gitajite kireta ndwa gatigati ka Meru na Embu kwethwa wiki rally a campaign rally na wikirete ngucia kiama kia DCP we incite community against community ingi kiripotrante tosha weru reakwa rietwa ni Mutugi Kare. Seneta wa Meru Kathuri Murungi na akathite Rais William Ruto no ntuba witigire wikira kirore muswanda yuakio kigina kema county yuranire yuko mbunge chonde cia county utia thibo kimbesa tikinya gwethera itirira ringi magavana kwethera beba ira kigina kia county bere Kathuri ni watimbaru ni munini wa speaker ndene ya Meru Mwandali urokuwa rini taade rinene ria kwa inya mbunge cia county utira ni chokere mwananchi itikumakwa ni magavana. Anthony Kathenya aina ribotie. Mathaa kathomba nyuma ya Rais William Ruto wekira saini muswada kuthithia ugarũrũku kiri mawatho ma kigina kia mwingi kia thirikari ja kaunti muswada wa mwaka wa 2023 mubangani wa muswada wa seneta wa kaunti ya Meru Kathuri Murungi riu ni akathite tagalelele ya Rais William Ruto na kurigweta ta kiambile kinene kia ugarũrũku na weti na mbele kiri thirikari ja kaunti. Seneta Kathuri Murungi riu akiuga county assembly kithiro jina kigina kiao na batithiro bagituria marumbera magavana kenda kunengirwa mbeca ja maendeleo. Chogia nkatho kiri president no ntoba gwitikaniria na ndia yakwa ya kuga imwanka county assembly tuchie inya na tuchie mpawe ni kenda bomba guitanguga ya oversight bwega ekate the county assemblies gwethura bena autonomy kana bena kipawa kiao tofauti no tumbero korali beza chonde chaira county assembly itwira gutumira ilazima bali takire sisi wa finance ka waziri wa fedha nikenda bomba kwa approve mbechi ila bagutumira bale assembly. Migambeni ya Kathuri kigwata wambaru ni munini wa speaker wa county assembly ya Meru Mwandali ula ugito kuthina mbele leu county assembly karuta ngugi ya Job Labor Telie na jo thirikari ja county tongeruteni governor ili tengugi bande ya Jo Labor Telie mbere kanshokerie senator wa Meru Kathuri Murungi who is the deputy speaker wa senate nkatho muno no ntu niwe wombere kuyana biliu la tushokerie thirikari nene mno itongere tu president tunkatho no ntu na raere assembly autonomy biliu imaanisha that executive bakari tangwecio na ra executive na tuturi assembly tukia tukomba tukioambia shetu direct kuma ki treasury kenda tuimba ku manage untu bibo tethia muno RMCA batibati ngo thwa cycle fund wa governor no nturi mo nturi turado ya Meru iburona themo tutona bishara kana allowances zire to batiri ngo tukiona turi assembly kenda to tune kana tuina rimbo rwa governor ore rukuo so challenge ire turare nyo they assemblies in autonomy MCA bakaritango icio bakeme abakona their salaries bakona their allowances kenda bomba ku oversight na ku represent na ku oversight thirikari na njire mbea na kuritango icio legislative work. Senator wa county ya Meru Kathuri Murungi aitha aluga MCs bena kibarua kinene kigutigera nimba kumenyera mbeca jonde ile ikoelekelwe kiri thirikari ja county na bwethra to banenkero autonomy bateweta guturia marukiri county executive kana kiri governor through CC of finance na bonarua bena njukumu ya ku make sure mbeshira chonde weta counties ba kumenyera bwega ikenda iteithia mwananchi so ndatunga sheria eje na ku propose nekena devolution yomba gwitangwe bwega lakini dai kweno autonomy winde MCA nkaroma mbari burabo koni antu bakwa na ntethirwa nturia favors ke governor no nto governor nwengo kena batiri serve the people kutena favoritism. Kuma muji muneno Nairobi mbita Anthony Rangi wa Kathenya.
Nyuma ya kithurano kia mbere rungu rwa katiba enjeru thirikari cia makaunti ni ciambiririe ngui nende ni miaka 13 na kwi trilioni 3 na bilioni 500 ni itumi makaunti ne kuma kire thirikari nene bece ya munabu imuni cithiriti kuma miukone ya ntubakai na kinya kwithira cituma mirandi imwe ya thirikari 47 kwithira kirema thirikari yi amona kwithira itumirite mbeca buthu kunkulukini rumiri ni migomo ya maita kwa maita ucherero kwa mbeca yi ndaremo kinya kwithira itekwa na kuruta ngwire bawetua ni akaridwa rikire chunji kebiele ndeke muthikiro noro mwanya hinya yogai boma inya turorele madinera yarumirite thirikari cia matura ronoro ruthwaniri ni Matindula. That the Constitution set out in a schedule shall be the new Constitution of Kenya. Thirikari cia makaunti na ndire na miaka 12 miaka 12 jithirite thiurunkini mantu nkurani jario mateta jawagi bakigina gya kung'ana ungumania migomo ya magita kwa magita ya aritingo giba kaunti na jangi ja maingi mateta jama gavana jawagi bwambecha na guchererwa gwachio rais William Ruto nawe na inyirite ati nongerete mbecha iji makaunti-ini. We still feel a lot of resources are left at the national level in the ministries, where you find a ministry could be having a budget that is 2 times for a particular ministry, like health, 2 times the combined budget for all the counties for health. Under the Division of Revenue Act 2025, we have allocated an unprecedented Kenya shillings 415 billion to counties, nearly 30 billion more than last year's allocation. Kuringana na katiba, kaunti ire na ngugi 14 iribatere kurita irio mathomo janasare nijo ECD ugima bamwire urimi mantu jegirera na jange na rais Ruto ariuga kigena igitanitie na ngugi iji. National level of government has never really let go the devolved units of counties, or what we call the counties, because they still hold on a lot of resources that would be going to counties and helping counties directly if it's being administrated from the county level. All 14 devolved functions have been conclusively delineated and bundled and formally gazetted. This milestone has eliminated decades-old ambiguities that hampered service delivery and fueled intergovernmental disputes. Mateta ja Kenya baraba ingi magita kwa magita ni bonekete kurega kunganirwa ni uritingo gibwa county jara maingi ja kiumakirwa ngirwa barabara na rwangirwa ugima bwa mwiri. Asiato si ambranchiro kuma mutuate na batona kinyabo kelokera imetaro ake njerene sionde ro tabwe thu monka thai tuweta inyanto bange tuweta tukuthuranira kamete twathurana kamete yanto 12 ono bwara bagotuga tururia barabara eno 2027 twauga nombi no peo ono kauga ngara ono kauga uwi no peo kwa gutega barabara mwangaza okete kuromba kula ndungiruta murwaru umuvitukie mbu muretete level 3 thibitari ya level 3 auke gukuira baba tondu wanabati oxygen na ngari na bonda iwitire imunde na yo muntu atwete gurutwika na babara ene ni rinyene ko mwene munda yo na twete myake uyo onde tutura witira munde na yo awe mikuranio gatigati kama gavana na MCA ni nkuchanio chonekete ire mikuthira Wankira thaiji bunge ithatu ichiombanite kweberia magavana irio Meru, Kiambu na Nairobi. The ayes have it and the motion is passed and the governor stands impeached by the County Assembly of Meru. Kaunti cia Wajir, Isiolo, Embu, Kericho, Makueni na Nyamira na cione imwe cia kaunti iria igeretio kweberia magavana indi bagachokwa ni Senate kana koti. There was no sitting, there was no tabling of any motion, and Mr. Speaker, we are sitting here and asking for video recordings, which we were not being given. This is not a win, and therefore the Senate does not expect you to go out there chest thumping. This is a postponement of your case.
Mathina jangi jareja rumirite kaunti iji gwa Kagita ni ungumania no tumiri bothu kubwa mbeche cia mwingi. Wirigiro baba ingi kaunti igita mwaka jwe 13 na kwa teenager na ndine ati kaunti mathina jaja kathira ka no janyanyie kenda kwa kanya gukura na witi na mbere. Nkiripotera Nteto cia Weru TV, mbitagwa Dorcas Wakaria. Muchi mwentere chia Kajuki sub-county ya Bang'ombe niyo kuthetera kioto kia mwendo wo urabakuwa kwire na njira ya kumakani muno pariwo mwari uyu wo kumenyekana ya Daktari Mercy Nduruke wa sibitari Ishara kaunti ya Embu akwire nyuma ya kuwa kuma kiri ambulance ira ya mukamatite nyuma ya kwithira nende akirithiria mathaya wa ngui na barari na bo pariwa patonere akiwa kuririkana Bare kumenya Daktari Mercy atengarine nibe batethire bakirunga indi ya bisaba polisi bethire baimudira kwi kilomita mo kuma kiri kambe Ishara na bare umuyukio mukamatu kisibitari barerwa numuko. Paul Wakabithi aina ripotie. Mercy Nduruki mwari wokuru bwagintu miaka 40 kuma Bwakayuki wadini ya Bang'ombe oraithiritwa akiruta ngui ya ndagitari sibitari ya Ishara level 4. Dr. Mary Gakunga Nduruke aruta ngui Ishara level 4 hospital. Ore tariki 9 mweri wa 5 mwankani uyu Mercy yokumite Bwarunyenjesi ugoro athiete kiri shift yo tuko sibitari ni bakone ya ambulance agwire kwirikana yumite Embu ithiete sibitari wenu Mercy athiete kugira mwaje baukana kumukua na apewa lift na ambulance ya thirikari ya sibitari ya Runyenje. Uringana na ombi ya gituo kia polisi kia Ishara ni ati ndereba egirwe murango waringano na akuraitha nyuma batona Mercy uraba kamatite baracoka nyuma gintumite kana rimwe na batamo na barabarani no na muthia boka bendera na rugendo nuntibare na mpoicia kugira mwajia urairetwe rifaro au lift na ambulance iko ya ukinya somewhere near the police station ya Ishara. Ndereba negura murango wa Ingara akuwa murango wa Ingara arugamia nkari agicoka akiritha nyuma nontino maisisa kama tiritwe ethero timu ndo ariku. Riboti no ya umbiki ugate kuri mtu aringire thimu gituoni giki gia Ishara ugate kuri mtu akonekana barabarani na itakari muringe kuringana na ndagitari wa sibitari ya mtu kiumbe ira macirirwe nterino cia Ishara ni ati Mercy anintirwe na nkari muthemba wa probox na ntwarume bathatu batakumenyekana ara ndagitari ba sibitari no bamuregire na muthie kwirwo sibitari ni ya Embu aramenyekanire ati nombite gutoturo bwake. And some people we were not able to identify. And on arrival, the patient was assessed while in the vehicle, and the clinician who was on duty confirmed that the patient was dead while in the vehicle. Iri kiringetha tukithingatane untubu buhu wa bukire tirongiro sunkoni na mabitha mokaria untubura bukongera sumbi kirondani gwa burantu ikuthina untubaro na ikamwari gwa wabenderwe njuri kuromba utethio nikenda umabumba kumenyera kumanya na morosha bula kuyangire untubwathikiria rugono ruru sibitari airwe na prombok. Kiuria kinene kiri antu ba muci wa Mercy ni ati nata mwankira thino ndereba wa ambulance atiumbite kuringa riboti kweri kwa polisi ino untu ambulance yacokere njirani wenu ikitonto batomba kuona Mercy. Kiuria kebithatu kuma kiri muci wa Mercy ni ati ina ata Mercy umangangira nkari ni no ya ambulance. Kiripotera Weru TV kuma Kayuki kaunti ya Tharaka Nithi Bitwa Paul Wakabithi. Ng'ombe ya kuwe 40 hiriri imbataru ni chokete nyuma ya mabisaba polisi bwatandite na ba NPR okandana na maitha pauno bachuna dethi kuringana na polisi ni ati ambabani barari barewita na ng'ombe ire nyuma ya riboti kuringo kambini ya polisi ya Kangeta ni sirethiri kithiatwa ire kuwato cherirwa ndu moru na arene barakinyire na kwithira bakimenya ni kwithirite kwina wongele kubunene bokari mwankene yomero na isiolo ntukone sherirwa kuma mabisaba bokari nyumo padirikari ya county uchokua ndene antere una kwewa ngare okaria nyuma ya gavana mutuma kwithira kiukia utongeria bomero mwaka yu Nicola Chabare
na utwari botie. Nyuma ya wamba abwandethia kuruthika ntugo yegoro ntere ekiambataro mabitha ba NPR bagwatanirite ebonde bakuma ntere ibathingatanire na ndethia ino no tigira bachoketie nguruki iya 77 achionde iraiyitwe ichirikitie na kwatwo ni mabitha aba NPR kwatanira na mabitha bangi ebaukaria na ara mukuru ntongondo arikitie na kwamukira ng'ombe echiake na gichokagia nkatho o amana baraba kwina bo na ire kuyo murungu na atetherie ndakai karakia ichachogeri ng'ambe irare ng'ambe na intetu lakini kwa irachogere chiongoa ndingo tala kona nta tala mbona ni na ireo na ira tukete ichoka nende ngoibo boya ke ndakai karakia jana tumerikafa ng'ombe 70 na kitu tulifika hapo mapema sasa na askari yetu ile na sisi kadhu nyingi sana ntubanga banetu kututhuranirira antu babonde ao nturia thinere ya mbere baitha begura ya mwanya ko tu batiko watikana lakini ino ntube andu murunda eke mantu etokia bagarwa thimo ntube na ngaricio Jacob Mantere ora no mogo baraba ithirito bakithingatiria muno bura amabitha baba NPR bakara bwega na choketie kinyawe nkatho akiugaga askari muno baraba ndu muru na baraba malaini tubera bendelia kuritira ntu beto ngwe bakiminyanga bana na bakaritie na otebi bakenda bara togwire ngaru be na shikara ikoraga mauta batekorwa shebe korea kenda nabo baitaniria kuritira nto beto ngwe au mbere ng'ombe itwire kuiwa na wamba bo ng'ombe boingia muno lakini guterio tuona ng'ombe china ikombika guchokua kwa wito chokeria ngabana nkatho ni untu bwangu gire aritete ibibilie kuyura where there is unity God commands a blessing na biblia turaitikire rinjimwire rareo political ngundi wili ya utethi antu bakure abe na thina kuri antu baraonere manjira na itukomie baende tu sibitari mwanya county ya Samburu so tuenda DCI bachunguse antu ba sibitari ya bakaendwa baba wate na bathitango nonto ni amba ng'ombe amwe no goma bitha baba NPR baina antu makire thirikari nene tumepigana sasa karibu vita 5 kuna ile tumepata risasi tunakuwa tena tunaombana risasi kwa kafaro tumeshindwa risasi iliendaje tunakuwa na bunduki bila risasi hakuna kazi tunaweza kufanya risasi ndio bunduki sasa imekuwa shida sana kwa sisi tunakuwa hata tukisikia ng'ombe inakuja na hakuna risasi hatuna ile morali ya kufuata ng'ombe tungependa county commissioner bwana Uma na bwana Olo na bwana Chelule tuliongana usiku nikawaambia watu wa Central hawana risasi wengine wanachangiwa wakienda kwa vita OCPD amrishwe au anapea risasi kwa sababu hii bunduki wao kupewa ya kuwa kuonekana kama sinema Komando Moru Petan Utukubore turekuria maoni yaku na yere kururia urutingwe badirikari chia makaunti ta nambere kwa rena batukulugira 23578 namba yetu ya SMS itina murina kinyakili mitando yetu na kethira nkithoma ntumire chia kukatuone kanya kunoka na tuichokera twachokera runuro matinda ya ndwimbo ya kinthiguru yari ikite kauntine ya Meru Kambuni yetu ya Rhino Mabati egwethetie maguriko gwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamis tile na Roman Jamil tile gauge 28 made ara magurija gwete kuma magana jana na 120 mwanka magana mugwanja ja 45 wa kilomita gauge 30 made kuma 680 na ndeni 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndeni 499 ake. Okenda beshe shia kushorire goro ya toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe Mumeru akiuga murojo na inchoni ukuruba mwato aja Rhino Mabati twethirwe tugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi turiongire industry yetu ya Rhino Mabati erere kithoka njirene ya Meru gwita Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka order yaku. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati jetu tukarie bietu. Rhino Mabati, do it best on top.
gake kabeja na kamutu wake kenda nje kwithere manekara nice siri ni mutujo nice extra premium mutindi jangia na kamusere inyaju twenaju jwambishori kuma nice rice millers mwea mogori wa kinyandu kene etia motujwa nice extra premium nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamojo muthongi na nikwetaga ugwe na nje ku nutrients na shio chabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ni imboro na imure mutheri motutujonge ni nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watuikawe na kioria yendekithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na nice extra premium. Nurekete kuthoma secondary na nuguchwa kanyaga kuongera mathomo jaku ugatega kuraja Meru National Polytechnic ere skuru ya thirikari yejanaga mathomo jankathishie goro na ere Meru County na Marija Ndeburu ujukane pa mweri jwa kenda 2025 iborugori kere courses iji Mechanical and Automotive Engineering, Building and Civil Engineering, Business Studies and Entrepreneurship, Agriculture and Environmental Studies, Computing and Informatics, Electrical and Electronics Engineering, Applied Science and Cosmetology, Hospitality, Institutional Management, Fashion and Design, Odell, Virtual Campus, Open Distance na e-learning. Nontobo nteto nkoroki turiongira business yetu main campus barabara ne Amero gweta na nyuke ne area kuina showground kana waandike email kere registrar@mnp.ac.ke kana uringe thimu namba 0719 347 059. The Meru National Polytechnic, Technology for Innovation and Development. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Wase iko on. Kila game inamata. Reconnect now. Dial *423#. Nuko thuganiria gwita skuru enthongi na enjega kienda kuthomera undagitari thuganiria gukaragwa kubwega jamurito undagitari cukuru ikomenya uria kugita kirimikarire na moritani nikirokarania janjemwe na kinya cukuru ikumakira aritwa ukienda kuringa ndari tukugwate ogeni Imperial College of Medical and Health Sciences gugia undagitari yambairie na gushwa programu ero kunganira na no mienda imanto jamikarire katikati ka aritwa na atori aritwa na aritani na boge tumi buru ndagitari ukumenya gututira mwajie uria kubati kiwi kyo getumitwa aeroke wagya college re njega buru gitarone kia Afrika mashindano neja Africa Company of the Year Awards 2025 ujokane ba mweri jokenda ibwetete na mbere kiri campus yetu Thika na Nakuru nonto bwanteto nkuru kiringa thimu namba 0719 223. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. Kiwanda cha Duralong Mabati tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda paa la nyumba yani roofing kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner.
le tijire na ijite na muchemo jo mweru jo muthongi na jo gutomo kaigwo maririte njaburu turi na mutujo nkima na kinyajo ankano jo kiwango kieguru kenda kumathira nje kure kubatere mutujo nkima jolea ijutigaira nkima ne emboro enjero buru na irina nyiro ya kungana na chapati na mandazi cha mutujo lea with flour chidharo chioroi ire indhongi golden na chiojori wendo reranja ya kunaru na lea nuntubia kurabio ndeni bituwe jagaregu utureta amwe na gutukuria mutujora ijo kuonekana supermarket na ndukene chionde akuwe nagwe na magurija tikuinyeria mubuko joaku nuntubwante tonkuru kituringire thimukire 0117 171 717 Lea Premium, nurturing the world. Matinda ya ndwimbo ya Kinthiguru yarabwithikaira kaunti ya Meru ni yakinyite muthia mambura yarabwithikaira kiri skulu cia Kaga Meru School na kinya Meru Teachers College ingiro ni gavana Meru mutumwa twethingiro kathite umbani bwaritwa barabethirite bachindite John Thega aina riboti imunthi iro yithiritwe yintuo ya muthiana kiginagina ke michetho ya ndwimbo ira yithiritwe ikithina mbere kaunti Meru ntere cukuru ya nthaka ya Meru School na kakinya Kaga arakiaria kagita kuinga kiatho giki mutumwa wa gavana wa kaunti Meru urano wa murungamiri wa rutingo ikiri ubichi wenu ya gavana wa kaunti Meru no Dr. Julius Mbijewe acokeretia bangani baba bangani ya mantu amanontu bawitigiria kaunti Meru yumba kuweke watogeni mantu mama maragui maruthite bonene gukiria mantu ma uchumi kaunti ya Meru akiwa bobu menia mono na ngwataniro gavana kaunti Meru mutuma ntoithingia aretete kiria Meru tuko ya narua neyo finals kana ntuko ya mwisho ya michezo raidhirite ya Meru School Meru Teachers College na Kaga Girls ya ndwimbo national levels akwenda kuwa pongezi sana ge timu ira chia chinda ntuko ya narua na mono kwene boys dance irero omba gutwika igushira the national level na komba kwithira ibagita Jumamosi na ala State House lodge na ala Sagana ko represent other schools across the country na at the same time kwenda kuja national team ibweka sana no ntubago tara kuja Meru kuja kuithira michezo eku ira ithirite twete biashara nene nyumba ira kombori Meru town tia thiranku bu kianja imonka cheta monka mawa no ntwabi na ntobara bare thirite bare ku baba inge sana ibwaga sana ngavana wa Meru no ngio keja kuthia ti ukiri bure alekite kureta ndene ya Meru michezo etinde komba kuja guko ndimbo itinde komba kuja guko so asante sana ikagitani wakumbiye wakuwa kinyamantu megeni no karia ukurukira county commissioner wa Meru no Jacob Ouma baruthite ngugi imbega muno gukaria ntu baba barari county ya Meru including mantu security garanyo county commissioner bwega sana no ntoba kwithira atongeretie security na yomba kwithira gitabo bwega throughout the 2 weeks ira michezo imbete kwithira area naraboke ni nkuruki Daktari Mbijewe akuwa kinya mweri tukuwata assembly chionda cha Kenya ire na mubango akuwa bena kioma na county Meru akiwa kinya ubako ba watogeni kenda uchumi ibo gukira kinya nkuruki county nu gwira ntoba Meru itukwirigira kinya county assemblies chionda cha Kenya chiomba kwithira sijita Meru ruwa muno mweri jojo kweja na jitu tukaribarisha tukaba hospitality raba kurikwaya bakae wa security na to ensure that they are comfortable igitalo ndereba kedha barea business community ndre niko tikirisa opportunities gukiria biashara cietu na swa uchumi bwetu ndani ya Meru pumba kwetha bogi okera nkuruki kiripotera ndo cha Weru kuma chukuru ya ndaka ya Meru School mbita wa John Thiga Ribo kintugitawa dyslexia bo ndirira muntu ethira mune kuthoma kana kwandika inde tikuwa ati muntu arekia bo ni wathe pa muthemba bura kwithira bokiwata mwana kuma ari munini inde bokia kumenya kureo no amenye yewa bingi bira omba kwithira hari na bio kenda kumbethio ntubo skuru ya kumenya yewa bia na bani thiritegirurwa ntereche gitoro na radwa rire ntuko ya mbere hana babara ethetio chora na kuimenya yewa bio Gitumi gya kwambiriria Yaraki Art Center ikenda tomba ya kuritana na beto art kuma beba nini
tuendelee gukorwo napo tukibonagia the different forms of art na kenda kinya baba menya kira bomba kuthithia na art eu gutethinya na bara bakomba kwithira bena dyslexia kuikomba kwithira batikomba kuthoma tabau bangi indi tikuga bakuremwa na bomba kugitabura ku express better ku learn better from art, painting and all that, and we hope that through this art center tukomba kwithira tukimentanto ja kugwatanira na kwambia center ekuritana art aja Meru muno kiria nanyi etuchokeria nkatho barabejete na thoganire ya Raki na baraba hostete Raki aja kona twena mwarimu Lucy aja na baraba iretete awareness enjero ya ana benda dyslexia bani ana barato tomba kwana jakapa kurigia klasi inde takabari tini ana babome bena umebonene kwa computer inche akechiretaga thina kidogo aona B akaona ekarija D na ana boy very artistic na kuguro mono de founder sana culture kureta asani kenda bomba kuwatana na program eje na tuna mathogano ja mbere mono. Dyslexia is not a disease, te mulimo na ikwethera bale differently baina difference in learning. The way their brain wired kai tofauti na ya kawaida, but it interfere na the intellectual part of the brain. Kwa umwana huyu either are very intelligent and very talented. We're very pleased kwethira twe aya Raki Art Center bete in representation of Sana Art Culture Association na tuete ko make sure as artists, as young artists, twena other new artists baraba kethira bayete nyuma yetu na iyo talent toswa na iyo talent to kwethira kuna cha aya Raki Center. Miriam Tubeli ni thirite ya kwina mathukaniro ya barabara ya Matakari taunine ya Embu. Miri ya Ntuekuru yithiro kamwele ne barabara neu iri mbara ya kwambiria kuora na kwendu nyumba ya wika ku ya Embu level 5 Rita Moniki kuma Embu na utumenyethia riboti. Miri ya atumia airi nethiritwe thiini wa runji vakuvi na makathi ma Matakari mwena wa tauni ya Embu. Miri ino ndiramenyekana ni ya ariku tondu marayambiririo kuora. Ni vau mucie mbikarite vau mucie ni na ukanerwa gacira gaka ga gwikurukirira gwa Isaya ava Matakari karia kaumiririte vari egurura miri. Ni nerwa kwina miriri ironeka na ukavone na akora miriri na ni iramenyeka ni miri ya atumia airi no miri no ndiramenyeka sura ni uriku ndonge mumenya sura no ni tondu miri no ni ironeka ni ikarite kavinda kanene muno. Guku ekari a mwena uyu na atumiri a ndarasa iria iyava magicakaikaga ni undu wa uvaguku wa ugitiri mwena uyu wa Matakari na varia mvonge cia ugitiri matarosa ikinya wari onthe kumariria ugitiri. Lakini kumekuwa na shinda hii area ya hapa kwa Kamuto ya Matakari. Watu wamekuwa wakiwa na wasiwasi juu ya hii kichaka iko hapa. Tumeongea sana tushughulikiwe kama watu wa hii eneo. Lakini hakuna hata kiongozi anakuja kushughulikia hii area. Hiyo daraja unaona hiyo daraja imeshanipotezea mzigo 20,000. 20,000 mzigo nimebeba hivi. Wakati mwaka kama huyu. Mwezi kama huyu nikapitia hapo nimebeba mzigo wangu. Ile kustride Teresa nikaanguka hapo mzigo kaenda. Sivo wa mwena uyu ni we Titus Mugambi agikira mukonde ndeto ino ni unauria mundu wa guonthe uria mundu wao mutumia moru makore magiuka kuona kana ni umwe wa aya airi. Masa kitu kama half an hour ago nimepigiwa simu nikaambiwa kuna miili ya watu inapatikana mahali kunaitwa Matakari. Kushua kwenda tumepata kuna miili ya mama wawili kwa sababu ya features zile tunaona na hatuwajui. Sasa ndio tumeambia askari wakuje watusaidie kutoa ipeleke kwa mochari. Hakuna mtu anaweza kuidentify kwa sababu zile vile wamekaa wameharibika sana sura. Sasa unless anybody ambaye anaweza kuwa na mtu amepotea wao ama mtu ambaye hayuko
aweza kutuarifu tumsaidie. Miri ya aya airi itwaritwe mochari ya Embu level 5. Nkiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbetagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Barabara ya kuma kumunyo wita kanindi karene njira yetume muno kiria kariba mara na kinya Tharaka ni utune batumairo turi makethayo kuma Mudene wita thokone badua barabara ya Monabuni yateanirwo ni thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi atumiri barabara inende badua bare ya thina inene kaitene kambura nontubo mutolo na kinya tiri ya bandira kaita kathano. Martin Mwambi mwandiki wetu Anteto kuma Mara aina ribotie. Barabara ya kuma kithini kia Munywa Kieni kuthungira kanini Mwanka kare ituragia mukayona mathina kithumba kariba nturaino bagituragia kiriro gya Kagita wa Kagita daino mtu aikamatwa akinya chogori okinyala keria urirwo kariteguna tiyo atutikala gatanto twikarata maguna mana gaiti matene twatejanirwo ni atongoria beto na bobongo ene no kaba gutwiranga dirikali niyo ina dena tukaliwende no ntone dirikali ina dena na bobongo no twabadulire ri kadirikali ri kuna nebo maroli makinyanga yutyo twirera na nyamwende atigire atwira ri tukera aba maito una wegwa dainogu itweria ba maito na batikomba twamuthuria kanda atomba tiba maito athielwa ba maito kaba tuciariete ba twinjira barabara no kuringana na kariba bane gwatithanitie gicigo mbunge kia Tharaka na gicigo mbunge kia Mara kariba kiugaga barabara no Kagita kare tari na ntaka ithagirwa iri na tiri na gutire Kagita ithagirwa iri mbega ya kugendeka tagitumbi kia iriria aria kantu bakuguo nuntu bwa mitarwele au na Karagita jire kina ruga kireru kiu ni teri itumite riu kwanza tegolo aranda gwire au iriri au gitumbi kia iriria gugu ndagwire maita maratu mukeja gwa gugu araitiriwe ero dia tikugamba nuntu bwa marima mamale au na Karagita jire kina ruga ndiongai tutandiki bande tokiri ntura ira barabara eno ekurukirite bariuga barabara eno thaino ntura ino itigukarika nonto bateri kwingia nonto yarimirwe mbura iri nkethu netekirwa nkinya Mwaramu na gwetu ni teri nyingi muno antu bari ajwa each and every day na bamwe bategitite no asha nebu leo nkwatu kwenda kuria na giteo thirikari ya Muromi Njoki amo na national government eje na itutetherie kuthirathire no rukunkururu guku ni barabara kulimwa Kagita kagatifaite yale mwa obo bikibiki igotenderia barabara ikendelea kutweka barabara ya rukunkuruka ukire iguru tio tukauga ne tukulomba atongoria beto sana sana Muromi Njoki twamururie na lo safi na tuje ngavana wetu ni murutu wa wira kogu ne tukumulomba na gitio kinene muno nontu nwe ngavana wetu aturutele wira betete mbitwa kiri thirikari ya ngavana Muthomi Njoki na thirikari yake ya kaunti ya Tharaka Nithi babauritie kubegwa na gutigira batagwatwa imerimo ya ibarana nkinya Nchomano nontu bwateri na manto mangi makumania barabarani eno Nchomana ukaithiete uturaga ibara taingelo matura twakwa riu matura tumba ikwirwa nkirija na twitoreru kogu ni tumenyerwe na iberi to muno gante kumenya ne atia tanio riu daino gu ngimo mujenta na oma no daino gu ndi na Nchoma ni ateri tondu teri ri tonya Mwanka thiini na umarani kiripotera ndeto cia Weru kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mwambi. Urawari ngavana wa mbere wa Meru Peter Munyana urite thirikari kuria barabara yirinde cio ni maitha tere ciembe na tiania kana mathikone yethe urawari MC Wantunene Jadiel Mauta mutongire uyu akiama ke PNU riwo kia kwithira kwina mbaita cia kuria barabara ingithirwo ni maandamano kinya cia kuria arithi itiura na bra tukuru na Nicola Chabari Munyana tethite na mbere rwadi rwa kiro wanta mwaki wa thirikari ya Kenya Kwanza ni Deminingoi. Poleni sana bwana Jadiel. Nikiri mathiko ma mukuru Jacob Ntomauta oranithe wa urawari MCA Wandi Yantunene Jadiel Mauta to celebrate utoroba muntu munene muno mukuru murito uroritite ngwe ya ku change community yetu kethekariu ngwataniro yote to wana ke family Mr. Ntomauta to wana mtu are very disciplined
imtware na family awatilite kwatu gote mwana okweba mathiko makunjiritwo ni atongoria mwanya mwanya baria okinya mutongoria wa kiama ya PNU Peter Agatira Omonya bara baugite watu wajipange, watu waelimishe watoto wao, wajipange na watoto wao na wewe utathomererere imono gwete ate athome kuko gweta mbere hakuna jambo lingine kuthomeria ito aremerwe no tumbejiria twana kairo ira cha bangi mbango ya kithomo iyo athukire te primary school te secondary manto yaro ndona nya report ya Meru yo ngwecho kinya accident ukona waita chutari to no utelia muntu aacha basic services ile chiende kakenda muntu aita na mbere kinya watwira maendeleo tebuo twira ne maendeleo akanywa na kinya yongo te tukuona anku kinyayo tukwirwa tukero yakea lakini kwa tatu tukuona yara basic yara tukwendeka muntu endeka ari ayo kithomo afya biashara chetu chomba kubwana bomba kuona inakuwa shinda kinyamanto makonenie na gwagagia abokaria munya ariuga na batiri kwithirwa gicokerwa nkatho nonto ono anjiritie manto megie kurutana mabitha baba NPR antere echandu moru bana munya itwaririte muno twari na ngaba no taichigete gembe no thimeru riri nyoma no taichige ara ya kila ila kena murimo mwero kuyo tena yutena afya wale watu ulikuwa umetoa alipeleka kule wanakota ticket hata wakati huu hawayarudi lakini bakeya baba ikuiba kwa lakini ngaba naiba ya stipend nonto I was able to mobilize the national government. We were given over 140 NPR National Police Service tato kura ya security kinya ndakaibo kuira che igwa na una o mutureni bore mudurane ribo mubaikia manyani nguritingwe na arezi baba hango mwanka bakinyana oba kya kurutoigira itu tawoni ngabana na to adiri ngo yau na to adiri ngo masu sawa hiyo ni ukweli hiyo lazima nondo tebinge bya atorera kinya barabara chia barara iri kwene na batara iri kwene bya muntu aiteta omugoro tomauta barara iri kwene bya risasi nondo na ya ite kodira 2027 bagaya waimwera ngasiyo mnasema nini si ni kweli kuma marire ntunene Gebe North Petan Class Chabari Ubaya Chabari hunu tuginya muthia nteto cia warothe mugucokeria nkatho ntubugutho watanite na unito watane kiri mubango yo aro siasa tukenda tukiaria miaka 12 ya thirikari cia makaunti